Wih, langsung beraksi guys. Buset. Iya, manteng. P1 guys ini guys. Bobot 1 ton aja mas. Kemungkinan 1 ton mas. Dan ini saat ini diterapi loh biar anti stres. Si ketung ini didekatkan sama mesin penggiling jungle loh lur. Dan terbukti kemarin setelah terapi di mesin penggilingan jungle justru kentung itu anti Buset. Buset. Anu, dulu peranakan dari indukan yang keluar bagian dulu di Mbak Yuni sekarang itu ya Mbak ya? Sapinya panjang tinggi ya. Berapa bulan om? Setahun setengah. Setahun setengah paling. Oh, iki umure 30 bulan. Kayak aku tuku kae anu. Oh iya, Pun. Tuku kae 7 bulan ya. Nah, tuku kae 7 bulan. 6 bulan. Ya. Bar dikeluk tok. Diterni yang mahku nyoh le bayaran saikhlasmu lah. Lho lek rabate mau bayan. Jos apa bayar saikhlasnya bae. Iya. Bayar saikhlasnya. Piro? Akhirnya tak bayar 23 kan, Mbak ya? Iya, 23. Ya, 23. Keren ya. 23 setengah apa udah? Lah, itu yang kemarin babon sama anaknya 17 juta bawa pulang babon sama anaknya. Waduh. Wih, nang kono wih. Oh, jas. Wah, abate mbak aku no wah, jangan kaya anak dhewe ya. Bang gowo. Kah, ora apa-apa, ora apa-apa. Bang, kepano? Wah, ning klau, kowe. Meneng ae. Awakmu ya tumpane. Aku anteng, ndang numpang. Ya, kondang numpang. Ayo, Om, unggah kowe, Om. Ben kondang. Nek unggah nek. Kang, enggak ora. Foto mening, Pak. Gak ngene. Nang gantian kok munggah apa? Oh iya, kepala jeblokne masamu. Oh, sapine digoceki ora yo, Ndang. Wes ki. Ora iso mencolot. Iki. Berapa bu? Ayo, Deng. Kondang munggah. Ayo. Wes sing ceki lho. Lah apa nih? Ora. Wis sampe. Oh, kowe ora ya. Apa nih? Ayo gaduk nang lor. Meneng ae meneng kowe lho wedi. Wah, kantung. Bos. Ini Meneng ae. Mas Telik malah jadi artis jajakan iki lho. Telik ya. Keren ya. Ayo sama aku, Om. Ayo. Ayo Pak, ini. Muter kene Mbah kono gragal to, Mbah. Gragal to, Pak, aja. Ora apa-apa, tapi tumpah ae. Yo, Mbak yo. Mana demen kan? Kayak itek-itek ala. Kayak titik-titik. Rasane numpak apa Mas e? Fortuner. Wis. Renova. Si Renova Ribbon lho Pak lan. Fortuner. Foto.
Tapi tumpake tengah kental ora kroso. Ora Kroso. Sik dhek iki ya ora kroso. Sampean. Belum ada digawe. Capekmu ora mau gowo, Om. Tak apa nek. Ndi lah dipun ada tak Motor. Piye? Nanti. Wah. Wow, mantap sekali kentung. Bersama pamangnya ini. Wis. Tong menaik tong. Kentengan. Fighter farm, juragan lombok, juragan jagung. Pak Inopan ya. Sama kentung di Factor Farm. Ini P1 guys, tadi udah dilihat ini. Mantap ini. Top. Lagi kok. Nah, jempol. Ini kena isu mau lakon-lakon mau tupai lho. Iki masalah iki dalane iki lho, Mbak. Iki krikile iki sing anu iki. Eman sikile aku. Itu apalan kok. Tidak sapa. Tenan iki tak aku tak tumpah iku jare. Hei. Nah. Anu potongan nggih background anu, Om. Turun kaos. Ini, maturnya, Mak. Jengake. Anu congore resi ono. Engko diedit. Ya kuwi ya. Pak, coba sini, Pak. Satu, Pak. Nah. Oke, mantap. Kentung. Ini bro, api bro. Sisi Pak, sisi tahan. Kentung bersama ownernya. Factor Farm, Lembu Factor Farm. Anu Om, kok kiwa Om. Kok kasih Mas anu ora. Tempatnya